Karangkan sai cricket club kelara ikanam ladu jong Kelempung 2020 match perang Khasi League cricket tournament arajar puai arjar arpuar bala penlong da Khasi Student Union dak ba penle mi kulum siap cricket club da lai weekend. Kalum siap cricket club kalau job ika jigenting pisa bat jet bantit ningkong bat lala ban kemai prapunyuran bat hadu bandalut lut kinong tiet hakikat khandai point ar over. Karangkan sai cricket club habawan ban be ya katai gathong kala bantiet prapupraron na kikat pra point sau over dakabadu nyungut kinong tiet. Kakusna man of the match jong kani kajing kun final kalit show Raja Kongwer karang kansai cricket club ubalala ban kamai apneron naki live ball. Roman! Yes! Hakanik si lawan penhak perda ya kani Kelempung do menteri badi kami ya ketanat kami lakai sorkar jela ba bante do lingdo kum kongsan hakajin lang ba lambok starwal marangar presiden Khasi Student Union kumu sumbut kongsan hapreng jong kata kidan ki bayiro kidan ro ki bakan tho handai ngasupan kemau ya kawai ka jingi tho kana kidan arngot si perlok hapor shoban ki uding we yong ki shoma me ngan kersan ngan I'm sim ngan pertam ngana po hamara po sisteng jong tau diang utapa ta badan na po usim ya kurat usim ya kawat upom ban kelem ya tau diang ngakwa abanong bagajat bendeu ko jungi kalong hak tagadur handai kani kaya bat kani kapateng kapan perkhat bat kan ngdei ban snguthu bakum kajat bendeu balong cisembo ukam seperti hakane jeli bayar jongkari India ngidon kam ya pan klan ngidon kam ya ban akti paramangi ladam dei mapi mano pan kentiu ya kajat bendeu ladam dei mangi mano pan kentiu ya kajat bendeu ladam dei menta lanopat ngin syem ya kata kalanti om dei tang kaki isu mapi ki players mapi ki nong penya ki association baper nganam la baso ngu kerpang ru wat jaka MCA ke SCA ki badan pentalang ngai skam ban ngade sakmat ngang dan kakti kemon kakti kediang penia perkhat barok kiliang om tang ya kerket ngin ya perkhat du ya barok kiliang ya kendo ik association baper ki singi benai la lejno namar ngi sautu kumdo pun wandur ya kanono ka penta bat kentiu ki podok prasnam ngin ya sakmat ko ki samla khamtam ki players na pro athlete team anget kinong chop kem dei basau sorong bat kinong rem ru kem dei basngorem handrai tonenge pen janai ya kejingia denti jongpi hakane kapang hakane kapenta bat ngech kem bat chisen kasngi kajat penreu bat kajala kajungi
kan say ya kita rai tremblok bawan ra ya kan nam keburam ya kari baka chat pendeu berkubai hat ngentau senam yo say kidan sibon ba jeng duna jeng sedang ringin sedang pencanai hakawat kebaar pen bahasusu harkom kebadai penlak penorong ya kata ngidan kam ke jeng trilang nadu ke Meghalaya Cricket Association ka Shillong Cricket Association mapi ki players ki badan ke jeng tep bapnya kenang ibangila apat kentiu la kalong ki samla sendang bat kentai kenangan sen ke singi ngenyui bagi pedok prasnam ken represent ken long kinong mi khmat ya ke jala bai ke chat penreu ko bai hato mi doksa mo kum ke chat penreu ya ta kasap katalen ringa sukwa pan ong tang kene oi ngem semladuk ngem semladuna ngidon kam ya ban osrong ngidon kam jing tre system bangi terdon kam jing kot cumut pada tan kata kalenti bangila bawara ya ka thong ka buram kham tam ya ka nam jok jaj penreu kham sajrong tengah kuah ban ong ipin ni ban nadi nang ni syakmat ngangai skam bagani ka tournament ka ba organize da ka KSU kam dai tang menta usnem ngatrai uni arjar arpuar bat arpuar arpulai ngatrai gandong bakham he bat nakaliang ga government nakaliang ga jongaru ngin yatrai lang ngin ai lang mdai su tang san phojar hagate ge bonwan ai no arla ka prize money naga benta kani tournament kata kadai kekular ka jonga nalor ka kusnam ikikan hon la pois ka final la samru ikusnam sikirang ila kai ke bala bani la kai ba habaro silenter kelempung kabal sedang nadu ka artrik nopra arajar arpoi nakaliang usilong mil kruwa ka tiap layo penyikran berkirang gila kai kriket kibalapan pau ya ke jingro ya ke KSU kebalapan long ya kani ke turnamen kenang baki samla khasi kenyo ban pen iya kasap ke bakidan kilaong bagalong ke jiger kui ki bat kila kentui ke KSU bakar dewan penlong ya kani manlau snam kenang baki samla khasi kenyo lat ban mi badan Chakalumpung Ranji Trophy kawai kalong ba lilat ba ini khasi kam tami kun samla babani ko nga ay play ke KSU ke asim ni garai berpeluang untuk turnamen nomor ba kumi khasi de darap ndan kadi ka tournament ni yo padi ka sap lo jong de tang kita ya ko banong ba ai play kam tam ka KSU ka jing tu jumai kalong ba ko ba kan ngai dan be kumi ka tournament ba kan ngai pemi kena khasi jongi kam tam ni ting la tu jai da perkhat kata ngi yo la ni punya le kai kumi ni jing le kai deling ba cho ka KSU bagi saya la ni ka sap jongi ko ai play ka pangai ka KSU gai baka KSU gale kare ka bahatam bangi ngumjuk mangade presiden yang KSU ro jukwa hi bagi kasih jungi ken promote makin wan chakmat makin nyek ka ngak ba sipor ngi laja dia kasih jungi mangai skam baling ba jing wan yang KSU menta jing ai kene ka belong kene ka cricket tournament jungi kasih jungi ni kita sami khambut kisimi khambun bagi salong kita ki player jong kami Meghalaya waktu tengah ngai skam hadir na bodu in salong lagi player bawa ke India Usamla Ruben Najar ubadai uskatri kamai Chaprang Khasili Cricket Tournament ulong ba ompoi perkhat bagi tim kinwan bani simenta hadu lai pu artli nak lengkari khasi jatia bat hagju opor lapan pau ke jing e bagi kendu namar kamadan karon tangkawi ban penilai kai walaupun paru ke jing songo ya KGP assembly ke bla ai ke student bakin peran kam nak benta kan ni kelumpung nilai kai ningkong kamut bakan wan hadu lai pu art lagi tim ningkong hapot mengi pinstang ya cricket kuma putih ka cricket kamdi ka jing le kai ba kabala sutit ha ka hi khasi
Hendai bani ipat ningkong nang mu bakiwan tang shpo katan teliki tim kiwan wani lek kai. Hadin bangi bakiwan ru lai po art teliki tim ni ru kum ka komiti kum ka seng isu kumen ba ni ba kiwan na borok district. Om tang na East Kasils hendai wana South West Kasils na boy na Western East na borok district kiwan tim. But kia performance kitong kiri kolong ka ba itenan hadu rata. Tikum kaseng ni nang ni shakmat ru inang penlong ba ya kan tournament nakapor sakapor man usnam ba kisnam kiban wan ida don kijing temu ki ba pher ba kumnu ban penwan dur susu ya kan tournament kumbale kiwi ki leagues ba kiwi ha kiwi divisions kawai kajing ka ba long ba ni hasilong giduna ya ka madan cricket kumangi menta kumanga ongi piningkong bangi expect banwan teng katsan beli tim hadin baki wan lai par ki tim labun ki tim kinbun ki digile akai te ban pin akai tang hamadan puru in miu are namar ba ka por kan bampor sapa polan sakawai ba kibun ki bisiai event su ki bajulong ni ba kiwi ki tournament ki bajulong ni te ka por ka kempolan te namta ada ka dauru ni sungu ba ya ka KGP Student Assembly bikila ai yang kata ka madan student tei bingala pelong kijing la ka hentei te ka jing ka bolong ba ni hasilong hing dunai ki madan cricket nomor ka madan cricket hi dan kaman ka maintenance ki ka bakam kerpang nam ta jong ka kam kamat bhai tu khna ki banang hapo khnai snam ba hapo apply stem kurta te menta ka sing nang syukut ya ka tournament ki ka komiti ka jungi kadang song kadang pet banyak bah menu kena kibla sport kat nuran buat kumangila ong habastang jokan tournament ba kandon ka special cam nam ta jungki injit kerpang ka tu kan ni kena kat bangila katsan apungut ba dehok banyo kan ni kai kerpang na kalian ka MCA bar kinang la ban tibet shu ka jingin ka jungki te hadu menta nila yo hi ya ka tu kan ni kerteng hendrei insa ab ka haring ka tu kan singin sepelat itu kerteng